teh duit anjing batu. Aduh, besok nepi kawayak dia can ngalerisan pisan yeuh ojek teh. Kemarananya jelema teh. Mending molor ya. Wae nungguan penumpang sugan aya hiji wae. Wih. Naon jang? Naon ngararos wae. Molor. Karek mah karek bareng. Ojek ka mana tuh? Karek baraha. Biasa 20.000. Rek. Rek. Oke, siap. Naik jang. Sok naik kalah. Kalah jang. Sebelah orang jang. Sorangan aja. Oh, sorangan. Siap, siap. Ada harapan atuh. Abi karek golden moon. Master teh Abi mesin. Wah. Oh itu si Iwan. Kemana? Mana? Wangi lu. Wangi. Sok naik. Buru. Buru. Berat kia ya mah pasti nama mah goblok banyak aing teh duit anjing batu bangsat. Dia tak ada unggul ya.